tubaha ikaze nanone nk'uko musanzwe mubimenyereye tugaruka ku mateka y'abantu ndetse n'imikino yagiye ibaho muri Olempike. Uyu munsi twabateguriye top 10 cyangwa Stade Zambere zabayeho kuva uyu mukino wa Olempike watangira, uko zikurikirana, igihe zagiye zubakirwa ndetse n'amateka yazo by'umwihariko. Tubaha ikaze nanone ku mwanya wa mbere muri Stade Zambere zagiye zikorerwaho amateka ndetse zikaba zarubatswe kera cyane. Ku mwanya wa mbere wa Stade y'izindi turahasanga Pantheonic Stadium iherereye mu mujyi wa Athene mu gihugu cy'Ubugiriki. Yubatswe bwa mbere mu mwaka wa 329 mbere y'ivuka rya Yesu. Yubatswe mu mabuye ya Mebo, amabuye azwiho gukomera cyane ndetse akaba manini. Nyuma yaho yongera kubakwa ku buryo bugezweho mu mwaka wa 893 kugeza mu mwaka wa 895. Pantheonic Stadium yarangijwe kubakwa mu mwaka w'igihumbi 1896. Iyi ni imwe muri stade zidasanzwe ku isi kugeza na n'ubu. Pantheonic Stadium ntabwo ari stade isanzwe gusa, ahubwo amateka yayo nayo ku bwa kera mu Bugiriki bwa kera. Yubatswe bwa mbere mu kinyejana cya 4 mbere ya Yesu. Nyuma yaho nibwo yaje kongera kubakwa bundi bushya mu mabuye ya Mabo mu gihe cy'Abaroma. Mu 1893 yongeye kubakwa mu rwego rwo kwakira Olempike za mbere z'icyo gihe zabereye muri Athene mu 1896. Niyo stade ya mbere yakiniweho Olempike mu mateka, kandi kugeza na n'ubu iyo hagiye gutangira imikino ya Olempike yose ibanza gutegurirwa mu gihugu cy'Ubugiriki mu mujyi wa Athene muri iyi stade ya Pantheonic Stadium. Iyi stade ikaba ifatwa nk'ikiraro cya Olempike ku isi yose. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Los Angeles Memorial Coliseum iherereye Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yubatswe mu mwaka w'igihumbi 1921 irangira kubakwa mu mwaka w'igihumbi 1923. Yabereyeho Olempike yo mu 1932 ndetse iberaho na Olempike yo mu mwaka w'igihumbi 1984. Ikaba iteganwa kuzongera gukoreshwa mu mwaka w'ibihumbi 2028 mu mikino ya Olempike izabera Los Angeles. Los Angeles Memorial Coliseum ni imwe muri stade zafashe umwanya ukomeye cyane mu mateka ya Olempike ku isi yose. Yubatswe mu ntangiriro y'imyaka 1920, nyuma iza kwakira Olempike mu 1932 ndetse yongera guhiga izindi stade mu mwaka w'igihumbi 1984. Igitangaje kurushaho nuko Los Angeles izakira Olempike mu 2028 itegerejwe na benshi. Ku mwanya wa kane muri stade zihiga izindi mu mikino ya Olempike turahasanga Olympia Stadiona Helsinki iherereye mu gihugu cya Finland. Helsinki Olympic Stadium ni imwe muri stade za kera zikomeye cyane zagenewe imikino ya Olempike. Kubakwa kwayo byatangiye mu mwaka w'igihumbi 1930, ariko Olempike Helsinki yari iteganyijwe mbere ya kabiri y'intambara y'isi yose, ariko ntibyakunda. Nyuma y'intambara Helsinki yakiriye imikino ya Olempike mu mwaka w'igihumbi 1952. Iyi stade ikaba yaraberewemo ibikorwa byinshi ndetse n'imikino itandukanye ya Olempike. Ku mwanya wa gatanu muri stade zihiga izindi mu mikino ya Olempike turahasanga Stadio Olimpico iherereye mu mujyi wa Roma mu Butaliyani. Iyi ni stade izwi cyane mu mujyi wa Roma. Kubakwa kwayo byatangiye mu mwaka w'igihumbi 1928, ariko imirimo yarahagaritswe bitewe n'intambara ya kabiri y'isi yose. Nyuma y'intambara y'isi yarakomeje irangiza kubakwa, ifungurwa mu mwaka w'igihumbi 1953. Iyi stade yabaye imwe muri stade z'ingenzi mu mikino ya Olempike
n'ibikorwa byose by'ingenzi harimo ceremonies ndetse na athletic. Yakomeje kwakira imikino ikomeye y'umupira w'amaguru, athletic ndetse n'andi marushanwa mpuzamahanga. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga stade iherereye mu mujyi wa Tokyo mu gihugu cya Japan. Iyi ikaba ariyo stade ikuriye izindi mu gihugu cya Japan. Olempike Stadium iherereye Tokyo yubatswe mu 2019, ikorerwamo amarushanwa bwa mbere mu 2020. Tokyo Olympic Stadium yanditse amateka mu mikino ya Olempike. Ku mwanya wa karindwi muri stade zihiga izindi muri Olempike turahasanga stade itangaje yubatse mu buryo bw'icyari. Iyi stade iherereye mu mujyi wa Beijing, ikaba yaritiriwe Beijing National Stadium, ariko nanone ikagira akazina k'akabyiniriro nka Bird's Nest bitewe n'uburyo yubatse. Iyi ni imwe muri stade zizwi cyane ku isi kubera ubwubatsi bwayo. Bayita Bird's Nest kubera ibyuma byubatse mu buryo bw'icyari cy'inyoni. Mu 2008 muri Beijing niho habereye opening ceremony ya Olympic ndetse na closing ceremony, hanabera na athletic. Raporo ya Olympic iheruka igaragaza ko National Stadium yari ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera kuri miliyoni 90 muri Beijing National Stadium cyangwa Bird's Nest. World Athletics nayo yavuze ko stade ifite isura yihariye ku buryo niyo hataba hari Olympic branding nyinshi inyuma yayo ubwayo ihagije kugira ngo abantu bahite bamenya ko habera imikino ya Olympic. Ni imwe muri stade zitangaje cyane kubera uburyo yubatse. Ku mwanya wa 8 turahasanga Olympic Stadium London iherereye muri United Kingdom cyangwa se England mu Bwongereza. London Olympic Stadium yubatswe mu rwego rwo kwakira Olympic na Paralympic zo mu 2012. Mu 2012 yari ifite ubushobozi bwo kwakira abagera kuri miliyoni 80 bose, kandi yakiriye athletics ndetse na opening udasize na closing ceremony. Ikintu cyiza cyane nuko itasigaye ari stade idakoreshwa nyuma y'uko Olympic yo mu 2012 irangiye. Yakomeje gukoreshwa mu mikino ndetse n'ibitaramo bitandukanye. Ku mwanya wa 9 muri stade zihiga izindi mu mikino ya Olympic turahasanga stade iherereye mu mujyi wa Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil yitiriwe Maracanã Stadium. Ntabwo yubakiwe Olympic, yubatswe mu rwego rwa FIFA mu 1950, ariko nyuma y'imyaka isaga 60 yabaye igice cy'ingenzi cya Olympique yabereye Rio 2016. Niho habereye opening na closing ceremony za Rio 2016, mu gihe athletic yabereye kuri Olympic Stadium ya João Havelange. Maracanã ni imwe muri stade zitubakiwe Olympique, ariko ikagira igice cy'amateka mu mikino ya Olympique. Reka dusoreze ku mwanya wa 10 aho tuhasanga Stade de France iherereye mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Stade de France ni imwe muri stade zizwi cyane mu Bufaransa ndetse no ku isi hose. Yubatswe mu mwaka w'1990, ifungurwa bwa mbere mu mwaka w'1998 mbere gato ya FIFA World Cup yabereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri Paris mu 2024 Stade de France yabaye ahantu h'ingenzi cyane muri athletic ndetse no muri rugby sevens. Niho abakinnyi bahuriye mbere y'imbaga nyamwinshi mu mikino ya Paris mu 2024.
ariko Paris y'ibihumbi 2024 nayo yari Olempike idasanzwe ubwayo, kuko Ubufaransa nabwo bwakoresheje ahantu henshi hafite amateka icyo gihe. Stade de France yerekanye uburyo stade imwe ishobora guhuza football, rugby, athletics n'imikino yose ya Olempike. Uyu munsi twari twabasangije zimwe muri stade z'ibihe byose mu mikino ya Olempike ku isi. Turabasaba gukomeza kudushyigikira mukora subscribe, like, share na comment kuri ainsi ATHLETISM TV. Mugire ibihe byiza.